Can you dunne tishing no badash and Gianna for sure? Mission be on the ball fat noon. Ai, ha chwla dyniau garau mi yn dylys, a chaniel iad tachod chotri crisyn. Wel, chwla dar na las doche, a chaniel sy'n rog honna, a? Ai, has je man ninjas? Can man soul gear han adult tray security? Is that good? And you dunne tishing in corner to hand tweezers. Yn bwrn gan loch security a gol yn nŵl chwn yn station security. Far yn rog coddach gyfifo yn coig munud yn arash. Tach believe? Martin, waar ben je daar? Was je toch in de woud? Ha, na'n brief is een presenter. Ging je contraband bij ik heb naar pocket hè? Maar ik naar toe je zeg me eens stochen. Goed je dat heen, Daniel? Monade. Fardydd go FlyMaybe, agus tapel y wyle is an fef. Na'n bwrn gan loch siŵl a hadol chwn y fod yn slia i ianaf y nŵl gan station security yn draste. Tach believe? Hei, go ar y soccer. Di ar caffag. Nis a chuirsteach, chaneal áras a mí bhí go facalach sa háú. Agus, seall go go bhí ar an pléine cúlarain ach minister bhar a bost. Abad pís má dofa? O my graag. Na chael het gereed droch hoor a handen wie show cooler minister. Nach istúr leik. Droch hoor a haner bate, gaan haner pléine. O golak. Fém mi gong an hebag. Am hoonje aan een huut aan. Mochrag. Cavalli. Doe ik. I wil me aan hem maak. Wel, hallo Claunian. Ha mi effect yn gyfal siaif a giawnsach ag na galig. Agus cael Jules raif yn diw. Gav mo leisgal. Hashing a shul go invernish tatalat. So, no passport zakov. Is a shone kitten shul aking. Kit wakker nog hoen. Back on a hoon? Value? Back ar na hwn. Springen galig a chunni. Ha? Nachel sin ma. Is toch een woord? Ha? Haas me heen skreeuw. A kreeuw maak ons koeien woksen. Nachel luware woksen. Ai, smia ha. Skimmer goord liosref. Ha en tourist urbi glees ganjal. Ach, heel galig loos lafsag ma ieder. Hij de kurpakil bierle en misk e galig. En milig en canon. Ai, fi me sin galig a cuma pure. Ha sinne doch in a vod a chonach our teacher Gaelic Torco. Agus mar channa go héin feicem facail. Gleim bakkel. Sin u héna chuirsteach, ha cuat na seanis, beter uit dan in mar a chanasad. Kan aan de fokatjen. Ha? Hey, maar ha kan aan de fokatje kunnen er heen. Oh, zo, kersk zo. Gyshalach oram. Ha FlyMaybe dúlich ach chanel yn pléine a fall of iad yn diw. Ska tripletjen technicach. Tachbelef an fiachin die siúl kon we die FlyMaybe. Wel, maar die lees kan we aan. Hij hoort gemaakt. Ik kreeg ook je mokse. Goed is niet. Goed is niet. Goed kreeg.
Hai, Valley. Gan jij le ketitje via kloeg kjoles den show? Cause she's een bokser. She's a fall van een bokser. Johnny, bruin puut dan. Tapel er zo'n fiach in die shoe called FlyMaybe.